آیا می دانستید ریگزارهای تشنه شمال افغانستان در حال تبدیل شدن به باغهای طلای سبز هستند؟ کانال قوش تپه فقط آب نمی آورد بلکه ثروت دلاری می آورد. اما چه چیزی بکاریم که سرمایه ایمان سوخت نشود؟ از ریگزارهای تشنه تا باغهای طلای سبز، آینده زراعت در حوزه کانال قوش تپه. آغاز یک فصل نو دشت‌های وسیع شمال افغانستان که سالها تنها میزبان گرد و خاک و بوته‌های وحشی بودند، اکنون در آستانه یک دگرگونی تاریخی قرار دارد. جاری شدن آب در قلب کانال قوش تپه نه تنها عطش زمین را فرو می نشاند، بلکه رویای دیرینه دهقانان برای تبدیل این سرزمین به قطب صادراتی منطقه را به واقعیت نزدیک کرده. اما سوال اصلی اینجاست که در این زمین های تازه آبیاری شده چه بکاریم که با هم اقلیم سازگار باشد و هم بیشترین سود اقتصادی را نصیب مردم کند؟ پاسخ در دو واژه خلاصه می شود: پسته و بادام. چرا پسته و بادام؟ تحلیل های زراعتی نشان می دهد که ولایت بلخ، جوزجان و فاریاب دارای خاک با مقدار شوری و اقلیمی خشک هستند. درختان پسته و بادام نه تنها در برابر این شوری مقاومند، بلکه برای محصول دهی با کیفیت به زمستان‌های سرد و تابستان‌های گرم و طولانی نیاز دارد. دقیقاً همان چیزی که در شمال افغانستان مهیا است. از نظر اقتصادی پسته و بادام به عنوان محصولات استراتژیک شناخته می شوند، برخلاف محصولات فصلی مانند گندم یا پیاز که قیمتشان در فصل برداشت سقوط می کند. پسته و بادام قابلیت انبارداری طولانی مدت را دارد و بازارهای جهانی به ویژه کشورهای همسایه و خلیج تشنه خرید این محصولات با دلار هستند. این یعنی تضمین آینده مالی برای هر دهقانی که امروز نهال غرس می کند. درس گرفتن از گذشته. پاسخ به دغدغه‌های مخاطبان. بسیاری از مخاطبان ما در گزارش‌های قبلی کلتوردان کلتوره ابراز نگرانی کرده بودند که مبادا سرمایه گذاری روی محصولات جدید مثل هنگ تکرار شود که با نوسانات شدید قیمت همراه بود. تفاوت اساسی پسته و بادام در ثبات بازار است که پسته یک کالای لوکس جهانی است که تقاضای آن هرگز از بین نمی رود. اما شرط موفقیت حرکت از زراعت سنتی به سمت زراعت علمی است. مراحل عملی برای ایجاد باغ در جوار قوش تپه. برای این که یک باغ پسته یا بادام استاندارد داشته باشید، این گام ها حیاتی هستند. 1. آنالیز خاک. بیش از هر اقدامی نمونه خاک زمین خود را به آزمایش های زراعت ببرید. پسته در خاک های رسی سنگین که آب را نگه می دارد ریشه می پوساند. خاک باید زهکشی خوبی داشته باشد. 2. انتخاب نهال اصلاح شده. غرس کردن تخم به صورت مستقیم ریسک بالایی دارد. استفاده از نهال های پیوند خورده و اصلاح شده مثل پسته خندان زمان رسیدن به محصول را از 10 سال به 5 سال کاهش می دهد. سیستم آبیاری مدرن. بزرگترین اشتباه آبیاری غرقابی با کانال است. این کار باعث شوری بیشتر زمین و هدر رفتن منابع می شود. سیستم آبیاری قطره‌ای حتی با آب کانال اکسیژن رسانی به ریشه ها را بهبود بخشیده و رشد درخت را 2 برابر می کند. فرصت های سرمایه گذاری برای مهاجرین و تجار. این گزارش تنها برای دهقانان نیست. کانال قوش تپه فرصت استثنایی برای افغان های مقیم از خارج کشور فراهم کرده تا با خرید زمین یا مشارکت با ساکنین محلی باغ های وسیع و پسته ایجاد کند. ایجاد صنایع بسته‌بندی و پروسس در کنار این باغ ها می تواند ارزش افزوده محصول را تا 30 برابر افزایش دهد و جای فروش پسته خام با پسته بندی معیار شده می تواند برند افغانستان را در بازارهای اروپا مطرح کرد. چالش ها و راهکارها.
البته مسیر سبز قوشتیپه خالی از چالش نیست. آفات نباتی و تغییرات ناگهانی آب و هوا، سرمازدگی بهاری از خطرات اصلی هستند که پیشنهاد ما بر ریاست زراعت و مسئولین پروژه قوشتیپه ایجاد مراکز مشورتی زراعتی در هر 50 کیلومتر از مسیر کانال است که تا دهقانان بتواند به صورت رایگان از دانش متخصصین بهره مند شوند. نتیجه گیری: میراثی برای نسل‌های آینده غرس کردن یک نهال پسته در کنار کانال قوشتیپه تنها یک فعالیت کشاورزی نیست. این کار غرس کردن بذر امید و استقلال اقتصادی در خاک افغانستان است. آبی که امروز در قوشتیپه جریان دارد امانتی است که باید با تدبیر و دانش آن را به طلای سبز تبدیل کنیم. فراخوان برای بینندگان چینل یوتیوب: آیا شما هم قصد دارید در زمین‌های اطراف کانال سرمایه گذاری کنید؟ چه موانعی را در سر راه خود می‌بینید؟ نظرات و تجربیات خود را در بخش کامنت ها با ما شریک سازید تا در گزارش های بعدی با آنها بپردازیم. تهیه شده در تیم محتوای کانال کلتوردن کلتوره. लेकिन ना मनेगा ना तब गुण देखते सिर्फ को पा लिया ये मैं तो करता दिखता दी था पूरा कमरा था बोलने की क्या बात है तो ना हाल है हाँ सारा हाल नहीं बोलने नहीं दिया कबार के जो लगता है कलम से Bunun deyin maşallah. Onlar almuret min, vatani min ya. Onlar lak mi yani son ya da atlet. Hat yok orada kaldı. عزیز امروز آمدیم به یکی از بزرگترین باغ‌های درخت پسته در ولایت فاریاب. قسمی که فعلا دیدیم این درخت‌ها 10 سال شده که کش شده، بعضی هایشان 7 سال شده. الله خیلی خوب بوده، مردم زیادتر به کشت درخت پسته تشویق کردن، زیادتر کشت میکنن. Oradan araştıralım öyle. Bir bağ te, bir kaşırtı, bir bağ şu yıktı. Var ki çift bağ. Bir şu bağ bura 7-8 yıl oldu. Mushkil yok mu ya reis, sindal ko'rsak? Şu yolu var idi yani tak hem lukka oluşturuyor motor çünkü tak. Hem yıktım sonra ben buraya. Şu sizde de mi yok ende? Tarafta taraf su akar. Yok. Bunda quyuningda şu nereden başlıyorsun? Şu yerden mi qaram? Ya tam yanında. Xo'p. Hep farkıydı şuradan sahip yatıp geliyor şuraya. Xo'p. So'ng qancha soat nima etib qo'yyorsunuz buni? 3 saat koyuyoruz. 3 kunda. Günde 3 saat 3 böl koyuyoruz da şunu. Xo'p. Bir saat din. Yok 3 saatten 9 saat. 3 saatte hem yere geliyor. Geliyor ha geliyor. 1 saatte geliyor. Man şerlenen bula çıkıyor 1 saat. Xo'p. Şu yaxshi nima bo'lincha? Ha şu yanına mağa çıkıyor, onun çıkıyor. Ha. Sana bilkul durvar mende palattın da. Durup vermelinde ilahiyeli degiş durmalı. Yil oxiricha. Hava. Ha, ular ketdi basında qolib beradi uni. Hava takal kitiyor şu bir yana yıkılıyor demez. Katrayı verdi oğlum ağrı yıkılıyor bayım canım. Giyohan başka giyohan. Şunu da aktarda ben sınav korkuyor diye otaydım. Bana şunu otun doğaysı bağım son. Mana ki. Yo mana. Bir işe vur şu rakam özü sağır kara mana. Yayan da oysa. Bir işe. Zart pichak ne tasın? Zert beçe. Bunda yaman kopuşacak. Olton ödünden tapılı her nereden ağam. Man şu yerde kanı. Yok. Şu daraxt boda daraxtın ödünden
Soğan tüken ne tüken ne yapıdan ta ne aytdan da? Hava. Bunun tuxumi bu. Bu savil gandali shu bilaytindi risha ham yo'q, Hava. soqa ham yo'q, Hava. barg ham yo'q, bir Hava. narsaki. Hech nima yo'q. Ha, bu daryo bu ta'sir etmading bizga. Men faqat yig'ini Sug'uralarini talab ettirsanizmi? Hava so'muribdir, bundan chiqmani yegarim xatolar qilib turib so'lari. Ha, xatolari deng. Hava. Sistem qatraydi. Hava. Ha. Shu avvaldan qatranasan shu qancha vaqt emas bir barobar geliyor menga, nayil geliyor. Mana shu ishdan geliyor, shu armotor yana nozil bo'lyapsan ishini. Hava. So'ng mana shu boshdan shuni 3 bo'lib o'tishini yoqdi. Ha, Shuni 3 bo'lmani shu 90 dana. Shu mana 90 dana joyi. hava. 90 dana joya 20 dana bichitdan shir açmalı, 20 danadan o'chitdan shir açmalı sana. Ha, o'rdan mahkama ochilioni va deng. O'rdan mahkama edilgan yeri vardir. Mana orada shir bor orada. Xo'p. Orada bak ko'rsangiz mana shu joyda shir bor mana. Ha. Havo. Kimlar? Orada shir bor. Sho'rdan suv geliyor. Avval ochib qo'yman sho'rdan 20 danasini. 20 sanani. O 20 danasini bichitdan ochamiz, 20 danasini o'chitdan ochamiz. Baravarni. Mana baravar mana shu joyi bormi? Ha. Mana shu shaklda. Say. Mana shu shakl bo'lsa, Açık qo'ymaldi, ha. Mana bular shu shakl bo'ldi. 20 danasini shundan ochmali. Xo'p. So'ng suv 3 soat 20 danasini qo'yaverasiz. Yana 3 soat ayni shu shaklda etyapsiz. Ha. Havo bichit 20, bichit 20 bo'ladi. 3 turda doluyor ekanda shuni. Va shilindi 90 dana da maqsad Say. 90 danasini. Shuni 9 soatda taqsim etyapsiz. 9 soat. 9 soatda taqsim etyapsiz. 3 soatdan bo'lıyor. Ha. Havo bular deshilan mana shular. O'g'ildi deshilandirda buni mani. Bular aysa bu qatrami? Hava. Qatram mashin raqam ekan mana. Ha, bir qarashdan qanchadan deshik Bu 10 bormi? santiligami 20 santiligami So'ng bormi? qaysi yaxshi geliyor bu pomidora? Endi bayimjani bo'lsa Bayimjan yer pomidorda. havo pomidor bu. Ha. Bunga bo'lsa 20 santiligi yaxshi. 20 santilig'i. Chunki buning fasili uzoqroq. Ha. Qavun tarpizin qilmasani. Burdan qavun urmalı, burdan qavun urmalı. Ha. Burdan so'ng paxta urmalı. Paxta. Ha, ikkisidan bir yerda bo'ladi. Va paxta uryapsiz chunki paxtadan shil mana shil qatrang ichida, shil jo'yaning ichida paxtadan bo'lmalı. Ha, u qavun tarpi sayada bo'lsa mushkil yo'q-da. Yo, ol qavun vataniy bo'lsa darrov o'syor. Ha. Ammo xorijiy bo'lsa ham o'syor. Tarpiz masalan sal giyishroq etmaylik, tarpizni shartda bosib olıyor paxta. Xo'p, masalan shunday birlar qavun tarpizu ekchek bo'lsa paxtani qaysi oyda boshlasak, qaysi vaqtda boshlasak yaxshi bo'lar? Endi plastika bo'lsa, shuni yutdan olmash bo'lib bersa so'ng eksingiz bo'lyor. Durust. Aslan bo'lsa 20 dan so'ng eksingiz. Endi plastikni etmasak, endi mana shu yil. Masalan, No'mrozdan so'ng eksingiz bo'lyor. Ha. Avval nimani ekmel dedingiz? Ol qavun bilan bo'rdim bir qavun geliyor, o'rta paxta etmeli, paxta o'dirtmeli. Paxtani qachon ekmel so'ng? Paxtani ham shu qavun vataniy bo'lsa ham, xorijiy bo'lsa ham qavun ham mushkul yo'q. Ikkisini ham ayni soatda, ayni daqiqada durtkitib bering. Ayni soatda. Ha. Tarpizi xorijiy bo'lsa, tarpizi xorijiy bo'lsa, avval tarpizlar nima etmeli? Yaxshi bir quloq yozib, bir qarshani tarpiz qo'l edandan so'ng paxtani dursang yaxshi bo'lyor. Qavunni avvalroq esangiz ham mushkul yo'q, Ammo qavunni mushkul yo'q ekan. Qavunda mushkul yo'q. Qavun bashardan yo'q. Qavun aynan 1,5 metr 2 metr qo'l etdi. Ha. Tarpizning qo'li keltirak bo'ldi. Xorijiy bo'lsa. Say. Bular deshigi bor o'zining yer 20 santidan deshigi bor o'zining. Xo'p. Ham mushkul yo'q. Onda shu 20 santi qavun tarpizidan yaxshi ekanda. Bu 20 qavun tarpizi 10 sant. 10 santi yaxshi, say. Bu 20 sant bo'lsa yaxshi. Buning o'rtasida yo'q-da. Say. Ha, teşekkürler. Ha. Mana akşam Teşekkür sağ olsanız bilerim şunu etik görel deydigan nam bolyor. Şular va Anxoyda bilen barda quylarımız var çarınca. Bir 5 tane quyumuz var ama etekdagi zeminleri istifade et bilemiz yo'q. men o'zim Anxoyda men shu yerda mana Xo'p. dehqon bo'lib ishladim. Hey maşallah Anxoyda. 4-5 yildan beri mana men shu yerda shuni o'zi qani etib yuraman. Hay ko'p yaxshi. Ammo bizlar chetda suv yo'q. Bizlarga aynan etrafda. Sizniki nereden? Bizlarga Bog'iston poyandan bo'ldi. Bilenki Chakmanda suvumuz var, etekdagilarimizda suvumuz yo'q. Yo'q, bizlarga mana shu shakli. Ha. O'shanda So'ng shu nimada tankerde alikida bedel diyorsa. o'shangiz Ha, tankerde günde 3 vaqt bo'lsa bilerim tankerde 3 vaqt yoqib edib bersek bo'lardimi? Mana shu tankaringizda pisharib bo'lsa bo'larsiz. Maycha qo'ysak. Ha, o'shangiz bo'ladi. Suvlar eki maycha bor. Bo'ladi. Ha, bu yaxshi. Ko'p yaxshi, xeyli xush bo'ldik onda ham devalar gitdi. Sağ olsanız bo'laver. Teşekkür. Endi pomidorlar yaxshi satil berdimi o'tganlar? Yo'q, yaxshi bo'lar inshaalloh.
Katları balık verdi. Yerin pesti bilen iş yok. 98 mi? Neyi var onun? Hasan? Hayır versin de. O da tartın, da terkasta da. Mutlu et yapılıyor. Bir mutlu etseniz kemayeti var. Ha? Ha, etleri kelle Türkmenistan'da. Hafta edelim. Yo. Bugün do'stlar aziz sistemi qatrai Rumi kishkadan Badinjon Rumi. Yana sistemi modern qatrai در قرى و قصبات افغانستان در خلیجات افغانستان هم مروج شده رئیس ببینید دولت آباد ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب است توسط سیستم قطره‌ای بادمجان رومی کش کردن حاصل خوبی گرفتن پارسال هم سیستم قطره‌ای خیلی خوب شده امسال هم از سیستم قطره‌ای استفاده کردن که نتیجه خوبی به دست آورده. Bu deyilere bu qatra etkiler ne etkiler alan? Şurada etkiler deyin. Hava ekliyorlar. Olmasam katrayı bolunca olmasam Aylanıp tepiyor var. şurada var mı istifade ettiğini? Yaxşı neme verdi mi? Şunu nemesi ne derken mesela şunu neme şu zatlarını ertip payf ertip neme desek neme tek mana bu traktörlerde neme diyorlar? Tepe mi su getiriyorsun bazılar mı neme diyorlar? Şu tankerde getirip su verse olmaz mı? Ha. Şu bazılarının içine mayça gerek. Mayça koyup sonra ona vasılese ya. Ha bile şu planal o tirşi bulan. Etegeme. Ha o etege anıral kısık. Şu katre edildiği şu dipsesini nefes. Ha. Etekediğin minyon kopu. Modur mu? He, mama dur be. Mana bular aman quyida zamburlar tering bir bor. Tayaş qilsa, aylanib ko'ring. Vaqt keluvdi o'da boshqa bir joylar bor. Hadi bilan qaytdim. سلام دوستان عزیز امیدوارم که جور و صحتمند بوده باشید دوستان عزیز قسمی که میبینید ما در ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب قرار داریم قومای ما دهاقین ما در اینجا از سیستم قطره‌ای بادمجان رومی کشت کردن ببینید در سیستم قطره‌ای بادمجان رومی کشت کردن اما اینجا آب دریا آب جوی نیست اینها از چاه عمیق میکشن آب توسط قطره‌ای در اینها آب میدن روزانه 3 ساعت آب میدادن آب باشی در سیستم قطره‌ای خیلی خوب چی دادن حاصل خوب گرفتن و دیگر دهاقین افغانستان هم تشویق میکنند که از سیستم قطره‌ای استفاده کنند که آب ضایع نشود یک حاصل خوب بگیرند ببینید واقعا هم قابل تقدیر است کارهایشان دید این طرف گندم کش کردن گندم هم آب پاشی استفاده میکردن سیستم قطره‌ای نی مثل بارانی به ترکی یغمورلمه و چی میگن دملمه میگن اینا را و یغمورلمه هم به گندم استفاده میکنن یعنی بارانی به گفته ما پاش میته بارانی سیستم بارانی والله کار خیلی خوب بوده اینها دهاقین ولسوالی دولت آباد هم تشویق میکنن که مردم دیگه جا اطراف هم از آب استفاده کنند ضایع نشود انشالله کانال قوشتیپه هم ان قریب به ولسوالی های چهارگانه اندخوی میرسد آب دریا هم زیاد ضایع نشه از سیستم قطره استفاده کنند دهاقین ما خیلی خوب خواهد شد ببینید تمام اطراف کشت است البته در سیستم قطره بادمجان رومی تربوز خربوزه همه چیز
Kishkardan xeyli xo'p hosil dadi. Ne kurwana? Rahmetullah ekseltin. Yeksal. Göк qağın bular petkam etmeptir aslında ama örgünden içinde de yatır. Hava nameti görükleri. Bunu petki yok ya. Bunu ne nadar adan toran petkam etmeptir bular. Ödün göbertir, pakta demektir. Qağını mettir bular. Nama. Canan bile nama var eken. Milyon. Hava. Mana bu yaman köp etiyor eken bu. Mana alanıya niye çıktı eken. Eğer o qavlar çıktı bu qavlar almıyorlar. Bunu satıptır ki 40 rupiyeden kilosunu. Har o şahit eken. Şöyle sarkar bir şeydi. Hava. Bunun parası eken bunun namada eken hemelde eken. Eğer hütteksen diye. Ne alayım? Öyle. Öğretmene gidelim sakkal pakal yoktu ha? Bizde sakkal yok. Sen diye de var. Göllerden dınca, gözün çapkalı dedi ta. Şu kağıdı mı? Kağıt. Geçedilemeyen Sen tanıyor ekenin. Nem diye kandı lan şu kağıdı lan. Sen tanıyor ekenin. Bu tarafın kağıdı masraf olmuyor. Neyse bu tarafa ağdırlan yok da. Bir yana gitmelisin diyor qara. Kağıdı ince ayasın şu tarafa. Son nama ektiniz bu oran? Musayvala o. Musayvalasidan. Bağın ektik, Rumi ektik, Bamya ektik, Karpuz ektik, bir kişilik o da ektik böyle. Ho. Türkmenistan kavun, mana bu terkerlerimiz var, hem de kögür çıkan. Ha. Suğumuz fevkalade hizmeti, neyse inşallah emmede. Hemen bolar inşallah. O tarafları paxta. Bu taraflarını paktan çoğusunu ameliyat koyduk, uyandı bir değişimiz işlep ettik paktan çoğusunu. Onun eperleri yok mu? Leperlerin bir onda su var, uyanmadan su alıp varız, böyle yakkaydı. Ho. Uyandan palı çoğumuz var. Say. Ha burada kabri hemmeti olan yüz çoğu yani kıyaş rakam. Asıl ördedin. Gep ördü o kete palı ördü. Burası sırp kavun tayırdık hemen Rumu kavun. Ya. Ho. Yaxşı bolar Xudo bersa. Ko'p zatlar bolar. Xudo bersa pişqalar. Qanchadan biçering endi bu? Bunun maşı qurbanlığa pişir tapıldı mayda. Qurvaqtda gelsek mi? Ha qurbanlıqta Tegilsin hamma adam bo'lacak. Lapacak bol yata. Taxa. Ondan olan pişen zammıçılardan ektik 20 günde pişiyor. Ho. O zammıçılar. Çıkandan sonra 20 günde mi ya tutandan sonra 20 gün? Son çıkandan sonra 20 gün bir aya kalmadan pişiyor zammıçılar. Vay be. Kişecik şirin qaldı. Masada İzmir pişer yani bektikte hemen baş. Har şu ekilmandan yeran var. Şu qancha savur bolsun diye. Ekilen köpsünden. Ekilden ba ondan yukarı pesinde ekilmedigen ba geçke izki bolu veriyor. Ona izine meşe bakar inşallah qatqağın taylar. Mizan aqrabda pişer yani deb. Neme cevza seretalla ötüp taylasa bir yaxşı oluyor. Ho. Şu qatqağını son mizandan soň çıkıyor da. Ha mizan aqrabıça bari olun son kaçan insanı duruyor yaxşı qağın. Bir vaqtda qatqağın bolýardy. Tamam üstüne taylap, bodun taylap qoýýardy üstüne. Bir bu da başka bir kağıdı bolýardy, appak bunça. Bir bucak çalma kağıdı. Şundan taylana şurada. Ha şurada çalma kağıdıymış ha. Onlar hiç yaman kette bolýardy, götürüp bilemez yoktu şoladan. Şuradan bolýar su gerek, gep suda. Ama endi suwamba bolar belki de. İnşallah bu ýyl awal ýyly bakar. Bir azrak iqtisady bilen dedenden soň İnşallah. hemme sen bol gider. Bolýar.